Ukitaka sombe nzuri mtafute Salma. Piga makofi kwa Salma wake. Nashukuru sana. Na kwa nini uvoe na uko na miembe huko pembeni na pembeni? Kubeli kibiru virusu. La viande, la viande. Moto avoka atakuonesha makali yake. Kwa jina yenye na kubatize dada wa Burundi. Amen. Hapo première dame. Mama Ndayishimiye. Deuxième dada yake ya Burundi bote c'est Natasha Ngenda. Merci beaucoup. Super fan. Ah, wow, on Facebook. En plus de ça, bon, navuye mu Ruyigi naratuzi naho FC akabari kanitse ko Natasha Sister K arakazi mu Nivyo mu Ruyigi. Twarasangiye mu Carama, nkiri no mu Carama ubu navuye mu Ruyigi. Sister K aranyimu. Rero uraraye. Cyo murarana na Sister K. Isaac TV. Oh.